Dagamansiam ban yele kemen lang rengkat bat kibriyo kubadan jingduna hagid kotmet. Hagasngi baar jengatayo ka Block Mission Coordinator Office SSA ka SEMAM ka umling CNRD Block kila penlong ya ke jingrake ya ke International Disability Day ha ka Darbar Hall Hanongpo ka badan ha ka Distrik Riboy. Komisi benta ke jingishim benta lang ba ke berokawai ya kasngi kerpang nagbenta kibriyo kubadan jingduna hagid kotmet nek International Disability Day. Hagasan trik uno opera arajar arpulai ketenat jangka Block Mission Coordinator Office SSA SEMAM ke umling CNRD Block keliok ban penlong ya ke jingraki ke bekerpang ke belalong hak pelau jong ke Darbar Hall Hanongpo. Hagani ke jingraki ke ni kesini kerpang nak liang kibor ketenat BMC ka SSA ka SEMAM kele pelong ru ke program kemi benia ke jinglong jingman ka kot kakya jukino yashim benta hagani ke jingraki. Bat kajingnya penberngnya ki habret ke belawan shim benta nak lang kisnong ke bahap apo kajing pej jong ko umling CNRD Block. Lawan bani shim benta ban aimen siam ru akni program do ba Emerald Bonds im UMLA kenong po constituency u belalong kongsan ha kajing dan lang u Raja Brahma ADC Geriboy ka juri mita Puzari Project Manager jong ka Hans Foundation bat kiwe-kiwe. Habakran kumukongsan uba Emerald Bonds ia mulai kejinya ro ya kini kitenat ke belashim ke benta ke bakrau ban ken mau ya ki para nong shong shnong ki bahayeng bahasem ki beran pedang ke jingduna ki dekat met bar ban ai kejinya rap ya ki ulapan ken mau ru holo kejinya lenti ba kejinglan nadia jong kawai ke krau kata ka Saint Mother Teresa kabala kedop yet bar ai kejing syakri klem da ken po ya noinuru bar klem da ken chu eladia ban syakri ya ki beriau ki badok bat ki beriau badan pedang kejing pang jing stom. Ulaong bakum kinong syong shnong kemdai bandan kano kejing ko nya omen siam ne kejing pechiliang ya gini ki para brio ki badan ne kejing long ka bakerpang ki emlang saalang ndrei banno ya ka ketika mon ketika diang.